orege na tukiambere mohoro maitu miaraho ya umuthi onjoria thoko-ini ya Gikomba ni maratara hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa mwaki munene gututhuka thoko-ini no utuko wa gukia umuthi ona gutwika kihumo kia mwaki uyu gitire kiramenyeka na onjoria marauga ati matirigite gukorwo na mwaki toyo makiuga ni igutha rimatungitie riri kuri norito wa muturire na nimendekithitie uthuthuria wigie kihumo kia miaki ino iria yumagira kaingi na kaingi makiria twakuhiriria imera cia uteti ndurite Gikomba makiria miaka 20 to ni kwendereire ciana ciakwa miaki yothe yanahia guku Gikomba ngoragwo de victim na nginya tha ici haha turugamite niho kiwanja giakwa kiri ni turairigwa ati ni kwari na undu wa gutwika NMS ni erirwo evictia andu Gikomba na kwehe evictia andu tikumacinira mangirokire matwire tweherie indo citu ni tungireheririe ukira guka rucini rwo muthi tukore ni muhuwikuo ni tuthiite hathara ya indo nyingi ya mbeca nyingi muno Wakitoa tutiri ya mbere goko mahea maria mahinderi nituga ruhike thutha wa mwaka umwe ni kino gacoka mwaki umunene tondu marakoretwo magicina tucigo riu ningi ni hindi moka mahutia ngoro ya Gikomba tondu mahutire kwa iratu ri mahutia kwa jeans ri mahutia kwa mithemba ya mbiro riu na guku kwa nguo ri mahutia mikawa ya andu ri matiga bakiri maingi muno matari handu menyitireire kire thirikari icaririe andu a Gikomba mugundoki ona kone ikamba-ini kana ona kone ko andu a Kenya me gutwara mbeca mugunda-ini ucio Gikomba iheo mugundo na kone ni ka ivano ka ikomi ka twetu kana ka twetu kule me kuheo makirwo na mayiro ruginga maheo mai na cio na ABCD kehoka thino cio kuu Gikomba ni kuona kihonia na kuma Gikomba tuthie Meru kuria aikari a itura ria Kamweri-ini mwena wa Igembe ya Rugongo kaunti ya Meru ni marakaya kurumirira gwakiriria kwa maruru ma ng'aragu aikari a marauga kuria mahoceirie mwihoko wao ni watubire amumera wa mira ni wagire thoko na kira matigitwo nakio ni kigiriko kinene micini yao. Icigo nyingi cia kaunti ya Meru aikari makoragwo meregereire urimi wa mira mumera uria woyaga ihinda ria makiria ma miaka 5 gukura na wona wakora no hinya kuhanda kindu kingi rungu rwa ciiruru cia muti uyu kuma thoko ya mira ya thata na mirango ikihingo mabũrũri-inĩ ma nanja aikari makoretwo na kigiriko gia kuona gia kuria aingi magecurania kumunya kana kwaga kumunya mumera uyu uria moire ihinda iraya kuhanda. Tumepata shinda mira kwa sababu mira ilikauka na kabla ikauka ilikuwa imefungwa Somalia na kabla ikauka kuna mira nyingine imeshoma na serikali ya gavana huko Mombasa, pia kuna nyingine ilitupwa huko upande wa Nyangwani ikiwa imeenda Karisa. Sinda iko kama yangu ilipotea kama ni tulipoteza mira mingi sana, nilikuwa nimekata mira kugi aruto marerikana ni maremetwo guthii na mbere na mathomo amu ng'aragu ni yakireirie na marenda thirikari mahature na njira ya kumahe uteithio wa irio o ta uria kaunti ingi iraheo. Ukienda nyumbani kuna watu nyumbani, watoto nyumbani, bando hata fili kosekana. Hata ng'ombe zenyewe kulingana na ukame wenye uko huko, maji ni shinda. Sisi hapa kwetu tunategemea miraa hata kupata chakula, hata fee ya kuenda shuleni sisi tunategemea miraa. Sasa sisi hata ukienda nyumbani watoto wanalia kwa sababu ya njaa na wanasiasa zinda hao wanaingilia miraa, wanasema wanatetea miraa lakini ni siasa wanapiga na miraa. Njaa ndio imetukabilia. Ukiona miraa vile imekauka kwa sababu sisi hatuna kitu kingine, hatuna hata maji ya kulima. Ng'ombe zetu ndivyo siko na sinda, hata ukiangalia watoto wengine ni vile kuko na sule. Oho ni morite thirikari eheke kumethera thoko ya mira niguo iria mahandite magune na rimone mbeca cia kuhingia mabataro mao muthenya. Watetei mira yetu ipate soko na watupe hata misaada, watu wapate kitu wa kula kama wakati huu wa kiangazi. Sisi hata ng'ombe yenyewe hakuna mtu wa kununua kwa sababu ng'ombe imekonda, haipati nyasi ya kukula, haipati maji. Thirikari ni irega gutafania giikaro na nyiti itemi makienda guteithiriria mumera uyu otige gutambũrwo ta dawa cia kurevia niguo ugune makiri ma andu aria makoragwo mawihokete. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gathoni wa Jihia.
Gatho cia mwanya gathoni wa jehia kuma miru tucoke guku Nairobi kuria ministry ya uruti wira yugite gutire muruti wira o wothe wa KEMSA ugufutwo kana arugamio wira hatari kurumirira kihoto na mawatho maria mendekithitio ni ministry no megie mutaratara wa gufutana wira o ni thutha wa ruhonge rwa utungata wa mbeu njithi kuri bururi NYS kuyukia ithenya ria aruti a wira aramerigite gwatho marutire wira mucie gicanjama kiria githiurukiirie KEMSA gigietherwo kihonia wangare Maria wa Muigana no rocio makiria. Minister wa uruti wira Simon Chelugui augite ona gutwika itacokia riri ni ria bata hari kuhurana na ungumania na kugacirithia motungata ruhonge-ini ruru mawatho mothe megie mitaratara ya wira no nginya marumirirwo. So I want to believe that the board will review and they will be engaged and they will be able to justify and how this staff will be either suspended, terminated with reasons. So I believe the board will take into consideration the public concern and staff expectations. There is anxiety among the staff who left or who worked in KEMSA.